Kiramtang Wosik ni Pai Cricket Home Arni, Hidipi Community Hall along, KSA Hidipi Aruatum Chipatirpi Ponsi, HSLC pen, HSSLC Kachipondonary Ejang aphan karcho. Lapen aprang ke messenger aphan chethan chimon setame padopon. Bangso karcho ponamaya long kaddo kave trokner kebra sirkeb ariso Ejang aphan archo ponlo. Bangso karcho ponaho Dila Higher Secondary School Headmistress Jayanti Teronpi Alohi Sarpia Manpen Kachetong Donalong KSA Tiripia Maipu Thompson Rongpi KSA Bokajan District Committee Maipu Raju Ingleng Chunbang Desoy Teron KSA Dipu District Committee Maipu William Tiso Hidipi Ratsai Klembang Sing Timung Lapen Pinangan Kithe Gidingatum Chetong Don pen HSSLC aSatlang along kachepa undun kadto kave bang trokner kebra sirkeb ariso Ejang aphan kachetong don alohi atum pen archo ponsi logi charle hin abangke chepa dugnangji lapen ekai along kacharle hin aprang anar anso se koson sike me senjima bangso phutha kachetong don alohi sarpi Jayanti Teronpi than parepon ini thala te mi khang simo te nei bang na ngom de lu bang bi bi Lang lu chok te thi lo te vi de te su kita me ye lai te kai da chi ho nai la ben ge ki bi ki thi ko lo bang phang da te ti the nai na ya se ki bi ki thi bang da te ti the ko lo te tang da te lo ku ni la ke sko la ka ta ni da lo de first you will respect the others then you will get from respect from them nang so se respect ba ki the de ko de la te respect nai no nang so ni te na ki bi lo ka me nang so si ni have mem bani teacher ko na to respect lo ke ni student ko na ni respect ji ko na so se behavior ke do kai ta respect ye pithe nahi first tama ko se respect ye the ko de na to ta respect ho ne so first you remember you will give a respect from others then you will get respect from them the respect pithe lo ko de mo respect lo ko na so se respect ki se se lo ko de la ke no ni se na Nalitum kacharli apora horabangke Charlie pa mera nalitum akaya long inut ke thekser abang phu abang phi kachepa manje aphanle bor itha komarne atuma bangke piso enlong ledet po lapen penandulong ledet po pu kamatha ta doda thek bonta lake aphita chok aposi aprang abangke nanglitum kacharle hinana le paprang don tha posi KSA Tiripia Maipu Thompson Rongpi pen ningjepon ki juige nangtum mophita juilong pi waiting kita nantum college part deck sapuri long kan kita waiting dia for lopi nitum ke nemtha mata 2014 graduation round of 17 masters course kita api jo notha ka waiting kita apor da isoda meke aposi we ka chinki la bangi apor lopi anutin banga apor do pasi college ki dum aise bange nantum la so amde nantum ka cheli so to la phansine nantum ka cheli Bangso karcho maya long kachetong don atum ana phansetame KSA Hidipi branch committee Maipu Thomas Beben kachoro pajirpon Dilapen Bijoy Rongpi Karbiang long live